चिरां बिजनीनि गंसे फरायसालिनि दुखुनांथाव थासारि। सासे फोरोंगिरिया सानै फरायसाजों सामलायदों फरायसालिखौ। आथिखालनि फरायसाफोरा बांसिन प्राइभेट फरायसालियाव फरायो। सरकारि फरायसालियाव गैया फरायसानि अनजिमा। चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजार सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय दिमाजरा गुदि फरायसालियाव गैया फरायसा। सानै फरायसा आरो सासे फोरोंगिरि एबा गाहाय फोरोंगिरि मनोज कुमार रायआ दुखुनांथाव थासारियाव दैदेनगासिनो फरायसालिखौ। थांनाय 1985 मायथाइनि 25 फेब्रुआरियाव गायसंजादोंमोन फरायसालिया। ओनसोलाव गोबां गावारि खोन्दोनि फरायसालिफोर गायसंनायनि थाखाय बिथांनि सरकारि फरायसालिनि फरायसानि अनजिमा खम जादों होननानै दुखुनांथावै फोरमायदों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मनोज कुमार रायआ। চাওক আজিকালি চাৰিওফালে প্ৰাইভেট স্কুল আছে। ইয়াতো দুখন তিনিখন প্ৰাইভেট স্কুল আছে। ইফালে বলামগুৰিত আদৰ্শ বিদ্যালয় এখন স্থাপিত হৈছে। গতিকে ৰাইজৰ মনোবাঞ্ছা, ৰাইজে ভাবে যে ইয়াতকেই আমি প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত পঢ়িলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেছি উন্নতি হ'ব। লগতে আদৰ্শ বিদ্যালয় যিহেতু স্থাপন হৈছে, গতিকে তাতে আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি সুবিধাখিনি হয়তো পাম বুলি পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকসকলে ভাবে কাৰণে প্ৰতিটো বছৰে ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি লৈ গৈ তাতে এডমিশ্যন কৰাই থাকে। গতিকে সেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আৰু নাই, নোহোৱা হৈছে। এইটোৱেই মেইন কাৰণ। फारसेथिं गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ अनागार खालामनायनि अजद। फोरोंगिरि मनोज रायआ फरायसाफोरखौ देहायारि गाग्लोबनायनि अजद। फरायसा अनागारनि थाखाय फरायसा खम जानायनिबो अजद। सानजौफुनि जानाय आदार बन्द खालामनायनि अजद गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै। सानैल' फरायसाफोरखौ लानानै गाहाय फोरोंगिरि मनोज कुमार रायआ दुखुनांथाव थासारिजों फरायसालिखौ दैदेनगासिनो दंब्लाबो गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै जायगानि रायजो एबा फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि गपाल भट्टाचार्यआ मोनसे गोनां अजद खालामदों। रायजोफोरनि अजद बायदिब्ला गाहाय फोरोंगिरि रायआ फरायसाफोरखौ देहायारि गाग्लोबनायनि थाखायनो फरायसालियाव फरायसुला फरायसुलिनि अनजिमा खम जाबाय। अजद खालामदों फरायसालिनि SMCनि आफादगिरि जलेश्वर राभाया। प्रधान शिक्षक तो আজি এই অৱস্থা হোৱাৰ কাৰণটো মই দেখা পাইছোঁ, ৰাইজৰ পৰা মই জানিছোঁ, যে গাৰ্জেনৰ পৰা মই বুজিব পাৰিছোঁ। কেইদিনমান আগত তেখেতে পাঠদানটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভয় ভাৱ কৰে পাঠদান কৰিছিল, যাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহিবৰ কাৰণে সাহস নকৰে, ভাল পোৱা নাই। गाहाय फोरोंगिरि मनोज रायखौ बोस्लायनो दाबि। गुबुन फोरोंगिरि थिसनथाइ होनोबो खावलायदों। गुबुन फारसेथिं गामिनि रायजोफोरा बर' बाजार सोलोंथाइ खोन्दो गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि बिबानगिरि किशोर कुमार डेकाखौ लिरनाय अजद होदों। फारसेथिं फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि गपाल भट्टाचार्यआ बिफानारि खुंथायखौ खावलायोदि फोरोंगिरि मनोज कुमार रायखौ बोस्लायनानै दिमजरा गुदि फरायसालियाव गुबुन सासे फोरोंगिरि थिसनथाइ होब्लानो फिन गोबां फरायसाफोरा फरायसालियाव फरायनो फैगोन। बेनिखायनो बिदान्थि गोनां फोरोंगिरि मनोज कुमार रायखौ गुबुन फरायसालिसिम बोस्लायनानै दिमजरा गुदि फरायसालियाव सासे गोसो गुदुं फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो खावलायदों आजिरा मोननाय फोरोंगिरि गपाल भट्टाचार्यआ। राइज दुखित, आमी सकलोৱে दुखित। অনুষ্ঠানে निर्जीव হলে অনুষ্ঠান কান্দি আছে। এই অনুষ্ঠান এই ফিল্ডত ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছিল, এই স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছিল। আজি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত নহা হৈছে, গাঁৱত আছে ল'ৰা ছোৱালী, গাঁৱত আছে। অহাকালি যদি তেখেতে ইয়াৰ পৰা বদলি হৈ যায় তেনেহ'লে এইখন বিদ্যালয়ত আকৌ ল'ৰা ছোৱালী আহিব। সেইকাৰণে মই আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগলৈ কাতৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতক আমি পানিছমেণ্ট একশ্যন ল'বলৈ কোনো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰিব নোখোজোঁ। মই এজন শিক্ষক অৱসৰপ্ৰাপ্ত। মই মাত্ৰ এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতক ইয়াৰ পৰা ক'ত বদলি কৰি দিয়ক আৰু এজন ভাল দক্ষ শিক্ষকক দিয়ক। আৰু যদি শিক্ষক দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই বিদ্যালয়খনত 6 মাহৰ কাৰণে মই দায়িত্ব গা পাতি ল'ম। মই ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াতে আকৌ পুনৰ
আগৰ দৰেই ল'ৰা ছোৱালী বনাই এইখন বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰিম। চিৰাংনিफ्राय खौरांगिरि रिमसेनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24।